Posna pita sa jabukama. Sastojci za posnu pitu sa jabukama: 16 tankih kora za pitu, 6 kiselih jabuka, sok od pola limuna, 1 šolja mlevenih oraha ili prezli, 3-4 kašike šećera, ulje za podmazivanje. Posna pita sa jabukama se priprema na sledeći način: jabuke oljuštiti i izrendati, odcediti od vode, pa odmah preliti sokom od limuna. Sjediniti sa orasima i šećerom, pa poređati 4 kore jednu preko druge. Svaku namazati uljem, osim poslednje, na koju se stavlja fil od jabuka. Napraviti tako 4 juhke i peći na umerenoj vatri oko 40 minuta, ili dok kore ne porumene. Pre služenja posuti šećerom u prahu, u koji može da se umeša i 1 kašicica cimeta u prahu. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.